murakoze cyane abantu mwese mudukurikiye muri amasaha. Ese mubonye Imana ikingura? Natwe tubonye bucya amahoro. Ariko Mana data wa twese uri mu ijuru, wakoze kundinda ndetse urinda n'abankurikiye bose. Turi ku itariki ya 29 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Mbahaye ikaze muri amakuru akomeye cyane agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri amakuru turaza kubabwira ko abasirikare bakomoka mu gihugu cy'u Burundi bagera kuri 67 bafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi mu duce twegeranye n'agace gacukurwamo amabuye y'agaciro bita Rubaya. Bimeze bite rero bano basirikare baciye he ko twari tuzi ko muri Kivu y'Amajyaruguru nta basirikare b'u Burundi bahari? Byose ugiye kugenda ubyumva muri aya makuru. Niko kuri kandi bavandimwe, turaza kwerekeza ku kibuga cy'indege cya Gisangani tubabwire ko ibikoresho bya gisirikare harimo indege zo mu bwoko bwa Chai Hongo yose C4, amadrone arimo kwimurwa avanwa kuri iki kibuga cy'indege cya Gisangani ajyanwa ku kibuga cy'indege cya Karemi kugira ngo ibitero bikomeze bihagurukira i Karemi. Nabyo tujye kugenda tubivugaho. Niko kuri kandi muri amakuru turaza kwerekeza ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu cyangwa se mu mujyi wa Gisenyi, tugaruke ku nama ikomeye cyane yahuje abarwanyi bara FC ba 23 intare za Sarambwe, intumwa zaturutse i Doha muri Qatar, mu gihugu cy'Ubusuwisi ndetse no muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho bari barimo kwiga ku gace ka Rubaya. Bimeze bite rero? General Sultan Makenga Emmanuel yabakuriye inzira ku murima ababwira ko aka gace atari buze kukarekura. Bimeze bite rero? Turaza kwerekeza kandi ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo mu gace kagabanya teritwari ya Masisi ndetse na Warikare, agace bita Nyabyondo. Ninde urimo kukagenzura muri aka kanya? Gisirikare cya leta ya Kongo FARDC kirimo kuvuga ko aricyo kirimo kukagenzura, naho M23 intare za Sarambwe nayo ikavuga ko ariyo irimo kukagenzura. Ukuri ni ukuhe? Byose ugiye kubyumva muri aya makuru. Niko kuri kandi bavandimwe, turaza kubabwira ko uwo bita Joseph Kabila Kabange wayoboye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka 18, abantu bagera kuri 18 bashatse kumwivugana ariko bifata ubusa. Bimeze bite? Bihagaze bite? Ibi nabyo uraza kubyumva muri aya makuru. Uraza kunyemerera rwose ninjire ku butaka bw'u Rwanda, ariko kandi nshikamire inkuru zikomeye cyane zirimo guturuka ku butaka bw'u Rwanda, by'umwihariko mu karere ka Rulindo. Amakuru arimo guturukayo aravuga ko umugore yiyahuye kubera ko yavumbuye ko yaryamanaga n'umugabo, kandi uwo mugabo nawe aryamana n'umukobwa we. Bimeze bite? Uraza kubyumva muri aya makuru. Muri amakuru kandi bavandimwe, turaza kwerekeza mu karere ka Kayonza mu murenge wa Gahini mu kagari ka Kahi. Abaturage barimo kujya kurekarama ibigendanye n'uburyo ki bagomba kwishyura umusanzu wo kwivuza cyangwa se mituweli, kugira ngo babakosorere. Mbere yo gukosoza, mbere yo kubakosorera barimo kubasaba kubanza kwishyura amafaranga babashyizeho. Uraza kubyumva mu majwi y'abaturage by'umwihariko muri aya makuru. Niko kuri bavandimwe rwose, nimunyemerere murebe musa video kuri ako gakumwe kareba hejuru mwitonze, mukandeho kandi murebe nimba ako gakumwe kamaze kuba umukara, ubundi ibindi mubindekere. Nyemerera kandi nsome ku mazi amasegonda 2 gusa, ubundi ngaruke nyatotora nkubwira byinshi bikomeye cyane by'umwihariko muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ikasi murakoze cyane abantu mwese mudukurikiye muri amasaha, nimba mumaze gukanda kuri ako gakumwe kareba hejuru rwose nimutubwire aho mudukurikiye muherereye muri aka kanya, mwandika hasi muri comment, kandi muze kugira uruhare muri amakuru, mwandika ibitekerezo byanyu hasi muri comment. Amakuru y'ingenzi rero arimo kutugeraho muri aka kanya aravuga ko abarwanyi bara FC 23 intare za Sarambwe muri teritwari ya Masisi hafi n'agace Karubaya gacukurwamo
amabuye y'agaciro, agace bita Kanyaru ndetse n'agace bita Cyugi. Utu duce kera kabaye twamaze kugera mu maboko y'abarwanyi bara FC 23 Intare za Sarambwe, ndetse hafatwa abasirikare b'abarundi bagera kuri 67 muri utu duce. N'amakuru rero arimo kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru rero aravuga ko ikamyo yari irimo abarundi 67 bafatiwe ku mirongo imbere ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi. Amakuru rero aravuga ko hari hashize iminsi hacicikana inkuru zikomeye cyane zivuga ko hari abasirikare bibumbiye mu cyo bita Unité de Force Spéciale de l'Institution du Burundi, cyangwa se abarwana aho rukomeye bakomoka mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero aravuga ko hari bamwe bari baraje mbere yuko bamwe twababwiye mu makuru yacu ku munsi w'ejo bagotewe kuri Puezero. Amakuru rero aravuga ko abangaba bari baramaze kugera hano muri teritwari Masisi, ariko kandi amakuru aravuga ko abagera kuri 67 batawe muri yombi kandi bakaba bazanwe mu mujyi wa Goma. Amakuru rero aravuga ko biraza kuba ikibazo gikomeye cyane mu gihe abangaba baza kwerekwa itangazamakuru. Hanyuma kandi ibingibi bibaye nyuma y'umunsi umwe Generali Evariste Ndayishimiye, umugaba w'ikirenga w'igisirikare cya leta y'u Burundi, asabye abasirikare bari ku mirongo imbere ku rugamba yuko uzafatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba agomba kuruca akarumira ntamene amabanga y'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru ingenzi kandi aravuga ko abarwanyi bara FC 23 Intare za Sarambwe nyuma yuko hagabwe ibitero mu bice bya Mushaki, Rubaya, Rumangabo, ibitero byaje bikurikirana ndetse n'ibitero bya hano mu mujyi wa Goma, ndetse byanahitanye umwe mu bayobozi cyangwa se umwe mu bakozi b'umuryango w'abibumbye wa UNICEF. Amakuru aravuga ko abarwanyi bara FC 23 Intare za Sarambwe bamaze kurya kwikashi. Na makuru kandi arimo kuvuga ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bigendanye n'ibyo bemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo gushaka aka gace bita Rubaya kugira ngo mubahirize amasezerano bagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niko kuri kandi bavandimwe, General Sultan Makenga Emmanuel akomeje kuvuga ko atagomba kurekura kano gace. Icyakora kandi amakuru aravuga ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'icyo Burundi bakomeje gukora withdraw hano muri teritwari ya Masisi, by'umwihariko nk'uko amakuru arimo kugenda avuga ko bamaze gufata uduce tugera kuri 14 uva wongeyeho ndetse n'uduce tugera wongeyeho uduce tugera kuri 2 agace bita Kanyaru ndetse na Cyugi. Ubwo n'uduce tugera kuri 14 ukurikije uduce tugera kuri 12 twari twarafashwe ku munsi w'ejo. Amakuru ingenzi kandi aravuga ko ibujumbura mu murwa mukuru wa Bujumbura w'igihugu cyo Burundi harimo kubera inama ikomeye cyane yaguye y'umutekano ndetse no gusinya amasezerano mashya y'abasirikare bagomba kongera koherezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse no gukaza ibitero bikomeye cyane byo ku butaka bigomba gukorwa n'ingabo z'u Burundi. Amakuru rero aravuga ko ushinzwe umutekano cyangwa se minisitiri wungirije w'umutekano hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kugirana ibiganiro n'inzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi. Amakuru y'ingenzi kandi arimo guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, by'umwihariko mu gace bita Nyabyondo, ibintu byongeye gukomera cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, icyo Burundi ndetse n'abarwanyi bara FC 23 Intare za Sarambwe bakomeje guhangana ku buryo bukomeye muri aka gace. Amakuru kandi aravuga ko abasirikare b'u Burundi bamaze kwicanga n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni amakuru ariko kandi atari yemezwa neza, by'umwihariko usibye hano muri utu duce twegeranye na Rubaya hagaragaye abasirikare bafatiwe ku mirongo imbere ku rugamba. Amakuru aravuga ko muri teritwari ya Warikare ahangaha nta ngabo z'u Burundi zaba ziriyo.
Icyakora kandi amakuru arimo kuvuga ko agace bita Nyabyondo karimo kugenzurwa n'abarwanyi bara FCM 23 Intare za Sarambwe nyuma y'imirwano ikomeye cyane imaze iminsi ibasakiranya. Amakuru kandi aravuga ko aka gace bita Nyabyondo kamaze iminsi kaberamo imirwano. Niko kuri bavandimwe kuri uyu wa kane tariki ya 28 ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 ubwo ni ku munsi w'ejo mu gace kari muri teritwari Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aravuga ko kagenzurwa n'abarwanyi bara FCM 23 kandi abaturage batangiye kongera gukora ibikorwa byabo. Ni nyuma y'umunsi umwe waranzwe n'umutekano muke cyane n'ubwoba bukomeye cyane bitewe n'imirwano yasakiranyije abarwanyi bara FCM 23 Intare za Sarambwe ndetse na coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Nkuko rero amakuru aturuka muri biriya bice arimo kugera hano ku isimbi ryacu arimo kugenda abisobanura. Mu rwego rw'umutekano abazarendo bavuye mu mujyi rwagati wa Nyabyondo nyuma y'imirwano yabasakiranyije n'ingabo z'abarwanyi bara FCM 23 Intare za Sarambwe. Ariko kandi tukiri ku mirongo imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyaruguru ni mutwemerere tugaruke ku makuru akomeye cyane harimo kuvuga ko muri teritwari ya Warikare hongeye kubera ikotaniro ry'imirwano nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho arimo kugenda abivuga. Ni mu gace rero bita Buhondo muri teritwari ya Warikare habereye ikotaniro ry'imirwano. Abarwanyi bara FCM 23 Intare za Sarambwe Wazarendo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na FDLR bongeye guhangana ku buryo bukomeye nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho arimo kugenda abivuga. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane yasakiranyije abarwanyi bara FCM 23 Intare za Sarambwe ndetse na coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa kuva ku munsi w'ejo tariki ya 28 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 agace bita Buhondo mu mudugudu uherereye muri Rushowa mu mutwe wa Ikobo muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano ikomeye cyane ikomeje gusakiranya aba bagabo bombi harimo ababarwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bagizwe na la FC 23 Intare za Sarambwe ndetse na coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa igizwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC Force d'Armée de la République démocratique du Congo ndetse na les patriotes de Wazarendo cyangwa se les combattants de Wazarendo, les combattants de FDLR. Amakuru kandi aravuga ko iyo mirwano yatangiye kuwa gatatu ubwo umutwe wa Wazarendo wagabaga igitero gikomeye cyane ku nyeshyamba z'abarwanyi bara FCM 23 Intare za Sarambwe muri uwo mujyi. Amakuru rero aravuga ko hamaze amezi menshi yagenzurwa n'abarwanyi bara FCM 23. Icyakora nta mibare fatizo yari yagaragazwa n'inzego zibishinzwe yababa baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse n'abakomeretse. Ariko nimutubwire nimba murimo kutwumva, nimutubwire rwose nimba murimo kutwumva abantu bari mu karere ka Kirehe, Nyagatare, Gatsibo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye nka Rwamagana, Ngoma, Bugesera. Ese murimo muratwumva? Nimutubwire nimba hari abantu bari mu karere ka Kicukiro, Nyarugenge ndetse na Gasabo barimo kutwumva. Mu mujyi wa Kigali mu bice byose bigiye bitandukanye biri mu mujyi wa Kigali murakarama turi mu ngabo. Ese murimo muratwumva? Abantu batuye mu karere ka Rusizi, Nyamagabe ndetse no mu bice bigiye bitandukanye za Kitabi, aho hose mutubwire nimba murimo kutwumva. Abantu batuye za Gikundamvura, za Kamanyora ndetse na za Bugarama murimo kutwumva, mutwandikire mutubwire nimba amajwi murimo kuyumva ndetse kandi nimba murimo kutubona sana. Nimutubwire abantu batuye mu karere ka Ngororero, za Muhanga, mu bice byose bigiye bitandukanye byo mu majyepfo, nimutubwire nimba murimo kutwumva sana.
ese hari abantu batuye mu karere ka Rulindo, Gicumbi ndetse Gakenke, Burera, abantu barimo kutwumva? Sana ni mutubwire nimba murimo kutwumva. Abantu batuye kwa Nyirangarama, ese murimo muratwumva? Ariko se hari abantu batuye mu bice bya Nyabihu, mu bice bya Gisenyi cyangwa se za Rubavu, murimo kutwumva? Gatuna se muratwumva? Nimutubwire i Nyagatare nimba murimo kutwumva. Bavandimwe, hari abantu batuye mu gihugu cy'u Burundi barimo kutwumva, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Tanzania, muri Uganda, muri Kenya, Zambia, Zimbabwe, Afrika ya Kusine. Ese murimo muratwumva? Mozambique murimo muratwumva? Sudani murimo muratwumva? Nimutubwire nimba murimo kutwumva, twumve nimba amakuru yacu yabagezeho aho muri hose mu mpande z'isi. Nimutubwire rwose nimba murimo kutwumva, abantu bari ku mugabane w'Uburayi, Aziya, ndetse abantu bari by'umwihariko mu gihugu cy'Ubufaransa, Ubudage, Ububiligi, Ubwongereza, mutubwire nimba murimo kutwumva muri Denmark. Nimutubwire rwose nimba murimo kutwumva muri ku mugabane wa Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse by'umwihariko abantu bari muri Canada, mutubwire nimba murimo kutwumva. Abantu bahunze imirwano n'ubwicanyi bibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi, murimo kutwumva. Nimutubwire rwose nimba murimo kutwumva, wandike umbwire ngo njyewe narahunze ndimo ndakumva sana. Bavandimwe rero, reka tugaruke by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu. Mu mujyi wa Rubavu ku munsi w'ejo hateraniye inama ikomeye cyane yahuje abarwanyi bara FC 23 Intare za Sarambwe ndetse n'intumwa zaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihugu cy'Ubusuwisi ndetse no muri Katari, aho bari baje gusaba abarwanyi bara FC 23 Intare za Sarambwe yuko bagomba kurekura umujyi wa Goma, ikibuga cy'indege cya Goma ndetse n'agace ka Rubaya by'umwihariko. Amakuru kandi aravuga ko abangaba ikindi kintu cyari kibazanye no kureba niba agahenge basinye hariya mu gihugu cy'Ubusuwisi karubahirijwe, no kureba amahame cyangwa se ibintu byose bagiye basinyira. Abarwanyi bara FC 23 Intare za Sarambwe mu kwanzura bababwiye ko ibi bintu bidashoboka, ahubwo babona ko nibyo barimo byose ari ubugambanyi. Ati ni gute mutabwira Leta ya Kinshasa ikareka kutugabaho ibitero? Twebwe turimo kubahiriza agahenge ariko bo bakatugabaho ibitero, natwe tugiye kwitabara. Ni mu gihe kandi hamaze iminsi hari imirwano ikomeye cyane by'umwihariko muri teritwari Masisi, mu bice bigiye bitandukanye byegeranye n'akarere cyangwa se n'agace gacukurwamo amabuye y'agaciro. Niko kuri kandi bavandimwe, ibintu bikomeje kuzamba cyane ku mirongo imbere ku rugamba, nk'uko amakuru ingenzi arimo kugenda atugeraho arimo kugenda abivuga. Ariko kandi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uwo bita General Major, uwo bita Ruzimu, imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare, urubanza rwabaye imbere nge cyangwa se rwamaze gukomera cyane. Uwo bita General Major Ruzimu rezina ni hatari ndakurahiye. General Major Ruzimu mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urukiko rukuru rwa gisirikare rukomeje kuburanisha dosiye ikomeye cyane y'umusirikare mukuru ukomeye cyane ufite ipeti rya General Major Sitase Ruzimu Mbuyi, wari usanzwe ari umuyobozi w'agace ka 14 ka gisirikare 14e region militaire mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu musirikare rero mukuru akurikiranweho icyaha cyo gusebya cyangwa se gutuka umuyobozi mukuru, nyuma yuko mu mwaka wa 2025 yohererejwe amabaruwa agenewe umugaba yohereje amabaruwa agenewe umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, chef d'état major w'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC, General Major, agaragaza kutemeranya nawe n'imikorere cyangwa se uburyo ki arimo
arimo kuyobora igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Amakuru rero aravuga ko uyu nguyu rwose yavugaga ko atemeranya n'imikorere n'ububasha bwahawe umuyobozi w'agace ka mbere k'ingabo uwo bita agace kitwa Première Zone de Défense uwo bita General Chiko Chitambwe. Uyu mugabo muramwibuka? Ese uyu mugabo muramwibuka? Uwo bita General Chiko Chitambwe. Chiko Chitambwe muramwibuka? Uyu mugabo rero urubanza rwe turaza kurugaruka mu makuru yacu yo kumanywa tugenda turebera hamwe urubanza rw'uyu mugabo bita Ruzimu. Yitwa Ruzimu, General Ruzimu. Ariko kandi andi makuru akomeye cyane arimo guturuka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kirimo kwimura ibikoresho harimo indege zo mu bwoko bwa drone bazijyana ahitwa Ikaremi. Ibyo FARDC rero yimuriye Ikaremi nyuma yaho GCS ya Gisangani yangijwe n'ibitero bikomeye cyane byagabwe n'abarwanyi bara FCM 23 intare za Sarambwe. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo havutse impinduka zikomeye cyane ku micungire y'indege zitagira abapilote za drone zikoreshwa n'ingabo za leta ya Kongo FARDC nyuma y'uko GCS Ground Control Station ya Gisangani yangiritse bikomeye cyane bitewe n'ibitero by'abarwanyi bara FCM 23 intare za Sarambwe bagabye muri ibi bice. Amakuru rero aravuga ko ibi byatumye umujyi wa Karemi uhabwa inshingano nshya zo kuba icyicaro gikuru cy'agateganyo cya GCS Ground Control Station. Ni mu gihe kandi hakomeje imirimo yo gusana ndetse no kongera gukora kwa GSS. Ariko kandi mu gihe ibintu bikomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru aravuga ko agace bita Gatobotobo ndetse n'agace bita Kanyaru wongeraho Cyugi ibi bice byamaze gufatwa n'abarwanyi bara FCM 23 intare za Sarambwe nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho arimo kugenda abivuga. Hanyuma rero ni mutwemere twerekeze ku butaka bw'u Rwanda, twerekeze mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru y'ubutaka bw'u Rwanda. Mu karere ka Rulindo amakuru y'ingenzi aravuga ko mu murenge wa Kisaro n'umurenge uhana imbibi n'umurenge wa Byumba wo mu karere ka Gicumbi. Amakuru rero arimo kugera hano ku isimbi ryacu aravuga ko mu karere ka Kisaro mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kisaro hari umugore wiyahuye bitewe nuko yaryamanaga n'umugabo kandi uwo mugabo nawe akaba yanaryamanaga n'umukobwa we. Amakuru rero arimo kugera hano ku isimbi ryacu aravuga ko uyu nyakwigendera akimara kunywa umuti wa roketi cyangwa se umuti bashyira mu mbuto cyangwa se mu myaka ntiyahise yitaba Imana, ahubwo yahise ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Kisaro. Hanyuma rero bahita bamujyana ku bitaro bikuru bya Byumba. Akimara kugera ku bitaro bikuru bya Byumba biranga cyane rwose, bamujyana ku bitaro bikuru by'igihugu bya CHUK ariko agwa mu nzira. Abaturanyi ba nyakwigendera bemeza ko nta kibazo yari afitanye n'umugabo we, ahubwo yamenye ko asangira umugabo n'umukobwa we, bagakeka ko ari cyo cyatumye yiyahura. Ni amakuru rero arimo kugenda aturuka mu karere ka Rulindo by'umwihariko nk'uko amakuru y'ingenzi arimo kugenda atugeraho arimo kugenda abivuga. Hanyuma
hanyuma kandi bavandimwe tukiri kuri aya makuru tukiri hano kuri ubu butaka bw'u Rwanda ni mutwemerere rwose tugaruke mu karere ka Kayonza turebere hamwe amakuru akomeye cyane arimo guturuka mu karere ka Kayonza aho abaturage barimo kuvuga ko babangamiwe no kuba barimo kujya gukosoza ibyiciro byabo kugira ngo bishyure mituweli ariko ubuyobozi bukabanza kubabwira ko bagomba kubanza kwishyura amafaranga bashyizweho hanyuma bakabona ubakosorera. Abaturage rero barimo kuvuga ko barimo kubanza kubabwira ngo nibajye kuverisa amafaranga kuri sako kugira ngo babanze kubakosorera. Hanyuma rero Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu uwo bita Habonimana Dominique aherutse gutangaza ko umuturage wese ufite ikibazo agomba kugana inzego zibanze kugira ngo bamufashe hanyuma atange amakuru hanyuma anyurwe n'icyiciro bamushyizemo cya mituweli. Ndagira ngo gato dutangire twumva Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu uwo bita Dominique Habimana. Ndagira ngo tumwumve rwose uwo bita Dominique Habimana atangira asobanura uko situation zimeze uko abaturage bagomba kubyitwaramo. N'ubundi ugendeye kuri ya telefone uragenda ukurikiza amabwiriza bakagusobanura n'ibyagendewe usanze atari byo usanga harimo amakosa akomeye yatumye wenda ujya mu cyiciro kitari cyo. Twashyizeho uwo murongo n'uburyo wegera ubuyobozi kugira ngo bwagufashe gukosora ayo makuru. Noneho ayo makuru niyo agena umusanzu ugomba gutanga ubwishingizi mu kwivuza. Ariko kandi abaturage nabo hari ikintu barimo kugenda bavuga batanga amakuru binyuranye n'ibyo ubuyobozi burimo kugenda buvuga. Ndagira ngo nabo tubumve hanyuma tugaruke ku butumwa bwatanzwe na meya w'akarere ka Kayonza. Nshyizeho ku muntu umwe 2020 ndishyurira abantu 7,140 kandi mu bushobozi mfite ntabwo nayabona. Ukora iki musanze? Ni uguhinga. Turajya ku kazi. Twabibutsa ko ibingibi birimo kubera mu karere ka Kayonza mu murenge wa Gahini ndetse mu murenge wa Gahini akagari ka Kahi aho rero abaturage barimo kuvuga ko barimo kubanza gusabwa amafaranga kugira ngo babone ububakosorera. Banshyizeho ku muntu umwe 2020 ndishyurira abantu 7,140 kandi mu bushobozi mfite ntabwo nayabona. Ukora iki musanze? Ni uguhinga. Turajya ku kagari bakatubwira ngo tumanze tugende twishyure ngo batujuririre twamanje kwishyura ariko nta bushobozi dufite. Ujya kuyabitsa kuri sako hanyuma ukaza ukabona kujurira. Barambwiye ngo nzagende ngo njye ku murenge muri sako ngo ngende tuyatange ngo nituza niho bazatujurira. Kubanza kwishyura mbere yo kujurira kandi urajurira ko wayabuze. Bemeza ko warangiza bakakubwira ngo njya kwishyura. Urishyura yo ayakunaniye se urayishyura yavanye. Kwishyura kuri sako hanyuma wavayo ukabona kugira ute gutangira kuvuga amagambo yo kujurira. Nasabye turavuga ngo wenda se mwatubabariye tugakorera ku irembo nkuko byari bisanzwe. Abantu banjye numva nabasha kwishyura ibyo 5,000 nkayakusanya nkayashyira ku irembo none nkaza nkajurira. Baranga ngo ni kujya kuri sako. Byibura ni batujuririre tumenye ngo umuntu arishyura aya mafaranga byibura nayashake uvuga ngo nayangaye urimo gushaka nayangaye uzabona naho kumbwira ngo ninjyane nanga 2020 nindangiza njye kujurira kandi wamaze kwishyura mituweli ni ikigaragaza ko nayo mafaranga asigaye uzayabona. Ni ngombwa ngo ubuyobozi nibwegera abaturage duhana ibitekerezo tugira umwanzuro dufata. Niko kuri bavandimwe nshuti zakadasohoka ndagira ngo mbabwire ko meya w'akarere ka Kayonza
Meya w'akarere ka Kayonza yagize icyo abivugaho. Meya w'akarere ka Kayonza yavuze ko agiye gukurikirana kino kibazo atarakizi yuko bimeze bitya, kandi yavuze ko niba koko ibi bintu birimo kuba ayari amakosa akomeye cyane bakagombye kubanza gukosorera abaturage nyuma yo kubakosorera ubundi bakishyura mituweli. Hanyuma rero reka dusoreze ahangaha aya makuru, tubashimire kuba mwari murimo kutwumva, tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, tubabwira ngo amakuru nakagaruka hano ku isimbi ryacu, mukomeze kugira umunsi mwiza, tuze kubonana mu makuru yacu yo kumanywa. Sana asante.